Kaseng Hindu Kutumba Suraksha Parisat KSP na Assam kalabarngem ban panlong ya kajing yakhi haber nihat la arpil sautrik chomla no pra namar kajing bom urlong kajing dawa ban pli ya kremau jembun ban le niam ki pat Hindu ka KSP kalabu ya ka arpil lai tarik no pra kum gopor bakat du ya ka sarkar jela bakan penbet ya kajing lang bat barok ki kanhun nalor ban penbet ya kajing le jurib jong ka kanhun sya kremau jembun kane kaseng kalabarngem ban pelong ya kajing pakhang surok hak arpil sautrik chomla no pra hak than bernihan ka krem mau jumbun kabal paunam ka jingdon umau jumbun be stream kum umau le niam siwa kadai ka balakhang ye ki pa Hindu banwan le niam na du unailar archar arpesau hadin ka rai jong kador basnong mau sunram arteli kiseng Hindu bakan thup ya ka sanatani ka krata prahari bat ka Hindu suraksha sena kila pentikna ya ka jinge simbantalang ha gani ka jinge khi jong ka KSP Upresiden ke KSP Satya Ranjan Bora haga kerwa ula pentikna ya kejingwan yesim bentalang kini ki arteli kiseng ubora ula banjur ba kene kejing ki kadai ka hok ban pelong kat kum kariti sencar kari bat kadak ban pen i ya kejing IT lut ha ka ban penne ya kedustur hiar pateng ka bala kedeu ha ka artikel sampai WA jong kariti sencar jong kari India kane kadai kejing kerpat bakat du jongi ya ki bor khmi bakin penbet ya kejing alang nak benta jongi bat ki kanhun beper ban penbet ru ya kejing lek jurib syaka krem mau jumbun hapok gepor babu ngilale ya la ka kamram jongi kat kum balapen kup bor ha ka artikel sampai WA jong kerti sencar jong kari India ulong baha kiri sencar pat ba kum ke India ngidon ya ka hok ban pen i ya kejing persyak jongi ha kano ke benta jong kari kabadai halor kano ke kam ngi kwa ban pha ya kejing kerpat jongi shaw office menteri rang ba du ke Meghalaya bakin khmi ya kane ka kam bat ban le ya ke badan kam ban le kham koloi kat bala lem kum tang in pelong ya ka jing khi jongi haber nihat ha ka arhu satrik jom na no pra jom mentau stem arjar arhu sa ulong